أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله تامات كلها من شر ما خلق ومن كل عين لامة. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الحمد لله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والصلاة الله وسلامه على سيد الخلق إمام المرسلين محمد المصطفى المختار من مدر، وآدم كان في ماء وسلسال، ثم ردا عن صاحب القتمية والكتمية والفردية أبو الحباس شيخ تجاني مفتاح دجاناتي، لا سيما عن خليفة الأكبر صاحب الموافقة القطب السمدان الحاج عبد الله نياس الكبير، وعن جميع الأسرة وبعد. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا همة شيخي اغدري لنا بهذا المعذر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بزفري. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، نحييكم جميعا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وفقلنا ننجلوا إن جفلا FM 96.3 دكار، ف 96.3 دكار، ف 91.9 كاولخ. ndana Jafala TV ten endi Facebook o mba Twitter mba YouTube mba na Instagram. Amet Ndiaye Sereeru Baay Khalifa Niass turando Amet Babacar ak genonge ko kawon mi dakwidu sima arog jul anu tuler sallallahu alaihi wasallam layanune assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Janga simna lene qottuma no xeñes tegan no bay no xe andona ye ten ref fap in a refo sirigne in te ref docteur Cheikh Ahmed Khalifa Niass fe andona ye rogo yaal tena fiyu te adox no mbine to a adino xe andona ye ten refo ɓeem te ref PDG a ref Cheikh Omar Ahmed Khalifa Niass te tegan na in no mboole mo xu andona rek kilifa diine a ref meke no saaxle in way leya nuun ne no njasnar ne oxe andona ye ten ref DJ Wito, nda yitamin i leya nuun ne mbi'tan na talata fu fadna rek no mbaxtu ngene i ndakwiida mbi'tidin nene to koy simna rek to ngidma oxu andona ye rek auditeur fo auditrice refo to nangiloxa in no ñuxrole na xata meke na derkele no immeuble Sidi Mouhamadoul Amine Niass. xaye koy kay ɓisidna nuun a ref émission ne andona ye ten ref njoktorit diine l'islam te refa ɓonax julit o ande julit fe andona ye refa rek wo kene a warana wo o bonorin yam taga o wodanka ke andona ye ten ref ngima rogof bona xona andona ye onax na jegna doole yow a jego njiriñ yamo kiino xe wage an fop to yit ka te ñofo weec ten taxu mu te fodna a wara ɓataxino a qatinoxa nda yit a jema fatlikoox comme ne alquran a layit naye fa zakir ina zikra tanfaul muminin. xaye koy kay ɓisidna no njoktorit no diine anda talata feke fafna in we waxtanoga fa nuun no ke andona ye ten ref ngen tan
i mbaxtaan afa nuun noxe andona ye ten refo paɗoxe fa rogo yaal ne de andona ye naga a ngentu o ande mbage sambir nda bala i ngarayo xaye noxe andona ye ten ref o tuleer sallallahu alayhi wa sallam yam rogo yaal fo o tuleer ne samrayo yaag mu rogo yaal a refna o tuleero xama yaago paɗoxe we andona ye den def gentanum na batin ten ref rogo yaal o tuleer malaka ke foxe andona ye ten ref seyduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam nda koy anda ñaal kek andona ye ten i ngenoxu te ref no ngolo nge ka andona ye ten ref ngol juin te ref ngolo nge andona ye o serigne in te ref fap in te ref alhaji abdoulahi Niass al kabir taga a gane u ke andona ye ten ref aduna nda yit meke andona ye no ngolo ngek ten oxe andona ye ten ref mam alhaji abdoulahi Niass a sutoox u adna te ref le 14 juin nda o hidolek i ndefna te ref 2022 a waro ref koy tigum temed kam lang yam na 1922 taga a sutoox u aduna na Kaolack mam alhaji abdoulahi Niass fene koy na pe a keke fop mboolem we andona ye den def yaal xam-xam ke mbaxtanana alhaji abdoulahi Niass nda o leng na den waage fexey ba a xetandin yam mam alhaji abdoulahi Niass a ref koyo magola andona ye mbambulano ku xuusona taga xuus la taqida lahu jege tefes ka o xuus ka bo xer rek saktor mba o xaf bo xer nda daw kiro mukk ka andona ye ten ref ma o mago lene fodna te ref alhaji abdoulahi Niass o leng wagirano and ne o ɓe malayit ene ye ma harafani khairu rabbi te ref mam khalifa Niass e rogo yaal soom ten refo xe andona ye ten anda xam mam alhaji abdoulahi Niass tamin rogo yaal soom ten refo xe andona ye ten andun mam alhaji abdoulahi Niass koy o xuna waxtaan tan faw o waxtaanit ke andona ye ten refo timelum fo cosanum mam alhaji abdoulahi Niass i lamtange ye xa refo timelum ka i lay ka ye ten dey i mbaga leye a foga no we leye gena murabitun yam we andona ye den sak o mouvement nene den def we andona ye den def danum ya koy no we ndef na murabitun ka wa ndef una waga den def we andona ye den ndimu a alhaji abdoulahi Niass nda o refa nga den bo ndik xana bisong bana Uqbatu ibnu Nafiq Uqbatu ibnu Nafiq o retanga no saxole andona ye ten ref we ndimuna na ya'um xano ande o xeke kat na bani qurayshina fogu te ref o tuleer sallallahu alayhi wa sallam yam Uqbatu no xe andona ye ten refo saax ya'um o xirimuna xaga ten ref aqil to aqil abi talib ten ref ba'um abi talib fene abdul mutalib ten rimun to anda abdul mutalib ten rimu bo ndik oxe andona ye ten ref abdoulahi fe rimna o tuleer sallallahu alayhi wa sallam yaag i mbaga leye o pog faap abdoulahi fe rimna o tuleer sallallahu alayhi wa sallam te ref abi talib ten rimu aqil fe andona ye ten rimu oxe rimna a Uqbatu ibnu Nafiq Uqbatu ibnu Nafiq fene koy den ka de ndef wa andona ye ka de mbog u no mouvement pour aya jant ke refna l'islam kaga koy ten tax u rek de ndokoyo na aduna fe a ngum noox a ngadoxoyo ke andona ye ten refa kas den fa a salma den a yajanda l'islam ba a fadi me andona ye ten ref maghrib ten a surtout me andona ye ten ref Espagne a dal forok Espagne ba a fad me andona ye ten ref Toulouse foyi tamin me andona ye ten ref Valence
o ande xaye caka mayu ka andona ye den def maga o retanga o lamtanga xana layonge meke église a refu Uqbatu ibnu Nafiq fayene koy ten fadanun ma nda o tettu nena Abubakar ibnu Umar fa Ahmad ibnu Umar deni tamin ambuk uno mirabu tiun kene Abubakar ibnu Umar ten refo xe andona ye ten gadox o drapeau l'islam a ciñ no xe andona ye ten ref Abdullahi ibnu Yazid fa Ahmad ibnu Umar o drapeau lene te bisin ba abekin me andona ye ten ref Ghana te ref empire du Ghana o xene ten refo xe andona ye ya andona ye andata yo koy ba angenox o ndan dono xe andona ye ten refu Muhammadul Rida teni tamin agar a xot ke andona ye ten ref relève nene a guto xaden a lamka de sak ina te refo drapeau lene e mi itamin ma dane swe ɓeer ina maga ɓeer ka refa caf den teni tamin te ref wa Mourabitoun a dal fo xot ke andona ye ten refa salma ke fa a kasa kene andona ye ka de ndefar tel ke andona ye ten ref wurus te ref or tena xoobit e teni tamin oxe ñoxoranda l'islam a yajanda l'islam ba a roki me andona ye ten ref Jolof yete rokid na Jolof koy maak we andona ye den def Jolof a nga e a o xene kat o kiin rogo nda yit a nga e o xene o maako nda yit a nga no tene o yar halalo yama kasake te saqna fa a salma ke wurus tena xoobte te ref or de leye o xene a xupa sagnitel a ɓataxino d'accord mate genna a bis ke andona ye ten ref keke te halal feke te atna nda fat i mbexey te sax fa in a gen fa in nda kene koy xana jafeñ yam ten o arabo yam Muhammadul Rida oxe inor ami andona ye ten ref Jabalul Akhdar no mena layel ben gazine na Libi so a gar koy ba a fadid me ref na Jolof ndiki koy maak we andal fo leye o kiino xe day refanga ye ka te garto gene fa o bug te sax mana wo a gen ma mba ka te saqna bostoox kirang yama jeganango njiriñ ka o fi anan ka taxna ten kat yifum sutoox ka te maga te nam i mbi ka te fat i mbexey bo te jeg meen ɓasil nene koy ten tax u de mbexey a ci inoyo o xina layel jayla fayeke oxe andona ye ten ref oxe refna oxe rimuna ten refu oxe layegena Dawas Kelel Njaay fene o teemo xe te jeg ina te ref Wejji Silla den ndimu oxe na layel Jayla fayene koy maak wa a ngotin a ci inoyo oxe andona ye ten ref Mahamadou Rida ndigi Dawas Kelel fene bo ndiik an refo xe rimuna ten ref Alburi Njaay a refo maat Jolof yaag ndeke o refanga a maam Alhaji Abdoulaye Niass ka te ref ka o ndaan no maad yaam na Njaajaan Njaay maaga a xakik ka bo ndiik no saax yaayum no saax no we andona ye ten ref we ndimna maamum na yaayum te ref ñaseen we Njaajaan Njaay fene i layana nuun Njaajaan Njaay gonum tigi ten ref Ahmad Njaay yaam xa taxu Njaajaan Njaay julita ref u yaam oxe rimuna ka te fog u no mouvement Mourabitoun o xaagna a layegel Abubakar ibnu Umar yete jegna a Njaajaan Njaay a ne'tin Ahmad Njaay fene ten xoytege Njaajaan Njaay terima Alburi Njaay terimo xe refna Dawas Kelel Njaay terimo xe refna Jayla Njaay feke a ci elo xe refna Muhammadul Rida a jeg fo ten o ɓiyonga andona ye ten na layel Samba fayene ten ne tege Samba Jayla Ñas i ndiki xa taxu koy de leye Jayla Njaay o ɓiy Alburi o ɓiy Dawas Kelel Njaay bo pare te simel Ñas anda o maad ka te saqogu ka andona ye ten ref pis
mba bo kana ngayel to yit o ɓi nomade wage ñako ngay ka ref na ka nannanen pis jayla pis nete ngay ina fo yita ñoxa ka tankag na yam jayla oxa jeg ina fito yam tankag na royaume ten jeg u saax jeg e comme sénégalin kene royaume mba empire den def u men empire du jolof koy ten o tanum ten sak un te ref Alburi Njaay a jega jay a jega xena layel dawal kelel arima jayla a ci ela Muhammadul Rida jayla koy pis nene te ngay ina maak we alaya ye ten ƴufu ba a rok no ma andona ye ka te jeg ki nen ngol mba boga kasale andona ye tena sak u te ref a salmalene na ñoxala a ñoxale te ñoxaroog na a ñaasa o ande o xute dibna rek te nangong ñas kaga ten atu ñas yoqwe ye ki ke ye pis ne a ƴuf na ba rok me andona ye ka te jeg na ki kaag na den ñaasu yo oxe andona ye ten ref jayla a ngedin yete sudwidna o xu layatna ye jayla de laye jayla fe andona ye ten ki a ñaas uyo jayla ñas ten atu kene nda jayla njaayo ndiki koy Muhammadul Rida ataka jayla fene roga fi dende toyo ba jayla a fod me andona ye maga o tewo foda te refo tewo xa andona ye o bodero yoqelaya o tewo pomer nda Muhammadul Rida roga yal ka te ci un bo tewa go and ka andona ye fadida fuleer yal kashfu ref u yi andona ye jayla a foda na qol dak te xoyin tegarte layne jayla wode a jega ka andona ye ten ref fo o yes ten fofo yamo tewo laaɓer refo ndiki koy jega a qol dak to mi kan waro d'accord mi andona ye ten ref libi ma inor uma na jabalul akhdar to o ɓeesonge ke warena rim ya o jeg kan soɓciram men nda o koora ref ka nda yit julita ref ka to o xana gay ka a ɗat l'islam o no yajandin no jangle in no defarin no ñoxarani nda a kamil alquran a leke saquma te refa safe lek mbanu teri mena fato coɗno ten laline fapof a laya ye ke warona lam to warelo teno lam ten ref alquranul karim fo ke andona ye ten ref diine l'islam ka ɓisuna mbamir samba feyene jayla fa Muhammadul Rida den dimun te dakkental tel samba jayla ñas nda a ref ange ñas faye samba jayla jaay a xel ko layel samba fayene te ref samba jayla ñas teni tamin a ret bo andona ye a sat ka yayuma xooyin te gar te leyne ba of kata lay aye kene nangam fa nangam a layin batali fa fop a yod koy a safe alquran a lene a coɗin samba jayla koy a bonor kene a mokɗin a maîtriser in a jang xam-xam ka fo fop bo ande ten dal halimul allama ndayi tamin hafizul qur'an ndayi ta fokkatin fo are vitamin sufu yanke ten samba jayla fene te retna ba fado humo tew a soɓa Déthié Fi Ndiogou fe andona ye ten ref le premier damel du Kayor o ande ten adoxu no damel ke yam ten etu fi poox a laye Kajoor fog kate na Jolof yam yaga Kajoor na l'empire du Jolof a fog u ndiki o xene andona ye ten ref Déthié Fi Ndiogou ten dal fu fi poox a dodel ke andona ye ten ref damel du Kayor Déthié Fi Ndiogou a jego ɓiyo ngana layel Awa Fall mam Awa Fall feyene a jego ɓiyo ngana layel coro feyene refna Coro Fall ten ciye oxe andona ye ten ref Samba Jayla Ñas bo ndiik te ɓatoxino d'accord no ke andona ye ten ref rek affaire maat yam mana buur ba fe andona ye den def u Jolof te ref na Njaajaan Njaayin den ndimu yo oxe andona ye ten rimu a jayla nda bo ndiik damel du Kayor te refo ndanum te ref Coro fe andona ye ten refo ɓi Awa Fall
to Awa Fall a refo ɓi Déthié Fou Ndiogou ten ci'e a Samba Diayla Niass. Samba Diayla a jeg taaga o ɓiyonga andoona yee ten na layel Mouhamadou Lamine Niass seene a moƴelo an no gon Lamine Sa Thioro yaam Sa Thioro Fall ten ref yaayum Sa Thioro Fall Awa Fall ref yaayum Awa Fall Déthié Fou Ndiogou ten ref ba'um ndiki Lamine Sa Thioro fayene a jego ɓiyonga na layel Bakary te ref Aboubacar Niass teni tamin Aboubacar Niass fene refna Bakary a jego ɓiyane tin Mademba te ref Mademba Niass a rimo xana layel Mouhamad Niass fene ten rimu Alhaji Abdoulahi Niass Alkabir fey i mbugna mbaxtanit to na pe'e ke na ngara xana moƴo yajandel ten yaam mi kam fi'a rek tarxiis te ref a bet Abdoulaye Niass fene andona ye Mouhamad Niass ten ref ba'um o xana layel Khady Thiam ten ref yaayum Khady Thiam fo oxe refna Ibrahima Kellel Thiam den mbogu faap fa leng Ibrahima Kellel Thiam a rimo xen andona ye ten rimu oxe andona ye ten ref Aminatu Thiam a rima Mame Khalifa Niass oxe andona ye ten ref Mohamed Niass a rima oxe andona ye ten ref Alhaji Abdoulahi Niass yaam Alhaji Abdoulahi Niass fo oxe andona ye ten ref Aminatu Thiam o ɓiino koor fo ɓiino tew a mbi'u ndiiki koy den janga Aminatu Thiam a ci'in oxe andona ye ten refu Alhaji Abdoulahi Niass te jeg teen a Mame Khalifa Niass ndiiki koy ɗeeti ke i layna nuun Alqur'anul Karim no tuleer sallallahu alayhi wa sallam a fudne den def wa andona ye no askan fa ngoolu a mbogu mose ñoxoran lakas ka refeer na l'islam nda ɗeeti Uqbatu ibnu Nafiq bono xe andona ye ten ref Mouhamadou Rida mose yo ñaaƴo lakas ka refeer na yaajan ke andona ye ten ref l'islam nda leeti alquran fa andona ye ten fudin no tuleer sallallahu alayhi wa sallam a safe alquran a laga ten Mouhamadou Rida a jangu a coɗina Diayla Niass pour te coɗina Samba fe andona ye ten refo anda o arab jege simangol yaam a ref anga ye a jeg ayo simangol yaag ñaseen weeke ka de cood keeloyo simangol no arab nda kaga koy ten taxu ke de njegeer na simangol no arab to meke Afrique ka de njega simangol to yaay dena jega simangol de njangoyo maam den fa ndew te ref simangol den te ref Niass yaag Niass a xotange o xa sisano xe andona ye ten ref o xena layel Diayla Niass nda Diayla Niass siman Niass njaaya sim nda dakkentalum koy ten taxu njaay faya adal fo mo nda o refangaan na Alboury Ndiaye fa Njaajaan Ndiaye taga a xaad ka nda Alboury Ndiaye fayene nda Njaajaan Ndiaye fayene bo ndiiko xot angaan njaayum faya ka te suur ka no me andona ye bo ndiik no ɗeena xot tun yaam i laya nuune Aboubacar ibnu Umar ten ref faap no xe andona ye ten ref Njaajaan Ndiaye a ne'tina Ahmad to o xaaga yitamin jeg simangol yaag den fop ka de ndakoox ka no me andona ye ten ref Bani Qurayshin yaam i layana nuun e Uqbatu ibnu Nafiq fe andona ye ten ref o taan den haqil fe andona ye ten rimu oxe rimuna haqil fayene Abi Talib ten ref ba'um Abi Talib Abdul Mutalib ten rimum Abdul Mutalib fa Abdul Mutalib ten rimu Abdoulaye faye rimna a Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yaag i nga ndeke toujours ka de ngel ko sofrayo rek o ɗeete Abdoulahi ten hum o oxe andona ye ten ref Aminatu te jeg Mouhamad nangilo xe a paax Abdoulahi ten humu oxe andona ye ten ref Aminatu te rim oxe andona ye ten ref Mouhamad yete jega a qool a ɗek no fudiyayum te sutoox adna nda Samba Diayla yete jega a qool a ɗak no fudiyayum Mouhamadou Rida a sooxa faap a sooxa a Diayla a leyine mexe dakwa ɗeet yo ne de nan na ne de mbogit nayo o xeeke ka te gadaya ret ga atan o xeeke ka te sutoox adna yaag o xana ga e ba'um
o xene tamit ga e ba sallallahu alaihi wasallam ingar na mam alhaji Abdoulaye Niass o ga e Abdoulaye Niass andrimun Muhammad ya Muhammad Niass o bi Mademba ten rimu a Abdoulaye Niass nda an ref yaayum Khady Thiam fay andona ye ten refo cigeen Ibrahima Kellil deeti koy oxe andona ye ten ref Khadijatu fe yotna diine l'islam took ten yon ufa Seyduna Muhammad Khadijatu fe andona ye ten rimu oxe yotna xaye l'islam noye andona ye ten kat al ulama warasatul anbiya te ref alhaji Abdoulaye Niass ten yon ufa Muhammad te ref ba yam mam alhaji Abdoulaye Niass a fir a alquran a caf teemeet fa a caf xarɓaxay fa a cafa naxak yoqweye a caf teemeet fa a caf xarɓaxay fa a tadak yaam o ɗeetloxangaan sax alquranul karim xooxno saar bismillahi rahmani rahim a caf teemeet fa a caf xarɓaxay fa a cafa tadak a garu no xooxno saar nda oxa fi'una teemeet fo xarɓaxay fo nayik woxa soɓkan na suratu namli mate layta ye wa innahu min suleyman wa innahu bismillahi rahmani rahim yaag no ande refe hasard mam alhaji Abdoulaye Niass fene o xe rime me andona ye ten ref beeli a fog na Jolof nda mam alhaji Abdoulaye Niass fene a refo xe andona ye ten Baye Niass a geno xoogu bata miñ tele fapes dala he ma xam yaam fapes ga i wede ndimna fonete fodna mana rogo yaal subhanahu wa ta'ala yam khataxu tele kene ka tele aynal furuxu walidi ka walidi an refo xe andona ye a waga gar a fodanda fapum fa fapes e den bodu mi fapes jege o kent bote min tele mi sax kam lay ka rek oxu andona ye xool wa xoxof atanam xaɓi xanandu nen xaɓi yaqi andona ye fapes alhaji Abdoulaye Niass ten arimu alhaji Abdoulaye Niass fene ten refo xe andona ye le 14 juin tena sutox o aduna nda ren a tolor fo ke andona ye ten ref temed na xakidum kam lang te ref 1 siècle o ande qutbaniyatu taga geno rogu to mam alhaji a rango xa maqama qutbaniya nda o ɓeem sax a rango xam radiyallahu ta'ala anhu te ref mam khalifatul aji Muhammad mam Baye Niass laye kene sax kate got nda kam laya nuun reke fata jego xa o lengo xa andona ye rek a atana xam o xa nan na neno leng na xa ɓeemaxe nda o leng rek nena tamum faye man kal khalifatul lazi tahalluma minhu qad hawa taqadduma an nandu nena khalifatul aji Muhammad fe andona ye mames fe andona ye alhaji Abdoulaye Niass fapes ten ref ba ten jang nun mose su toox ke andona ye ten ref mbarum ne to oxu mos na gara lamtin ke andona ye ten ref masala fo masala na mute wagna ref mute waguna qotit ret ke muka qotik ke andona ye ten refa safe pour a diña pour a det ba and xara tektu kate gar ka rek o fadid leyne mi de kam lamta nangam fa nangam te xar wala ke kum lamta te layonge rogo yalla layaye o tulera layaye na safe nangam o xaga ten ref khalifatul aji Muhammad to mo sesu to mbar ne na andona ye ten ref mbar ne na fape to kute an na fapes ten jangnuno ten alhaji Abdoulaye Niass a jangit no ke andona ye ten ref fapum Muhammad yam bar imbece fapum fe andona ye ten refo tanum te ref Samba Jayla kate chod el asafe alquran te refa kamil o xagna arima Muhammadul Amin te refi tamin oxa andona ye oxa gay ina alqur'ano te rim oxe andona ye ten ref Aboubacry teni tamin te ref hafizul qur'an wene fop a ndef uwa andona ye ka de lamoyo alqur'an o garna Mademba te ref oxa andona ye oxa jeg ina kattano a jeg halal nda a labir lool bo ku andona ye ten ref paax rek ten fo xoxum ten Mademba fayene oxe jirñogan we andona ye den def julit ke a ref fokatiri tamin fo jeg fit a ref o kaynak ten Mademba o xaga ten rimu a Mohamed Niass a jang alquran ba a jeg mayu ka andona ye a lalit an no saaxle bo kaga ten tax u sax Maba Jaxu fo xooxum
a fokkatinno we andona ye den a ngar a yoonit fo ten a yoon fo ɓeemo ngek refna Alhaji Abdoulaye Niass a yoon fo xe andona ye ten ref tokorum Ibrahima Kelel nda bo o nandu nena Sayer Mati den wene fop den dal fo nget ba a ngeninoyo ko de ngenin na denin mam Maramin mam Mektar Pendasin mam Mor Pendasi mam Mektar Pendasi fo o nandu nena mam Ousmane o xene andona ye ten ref mam Alhaji Abdoulaye Niass xam-xamum fe fop te jeg na mose sutoox me andona ye ten ref ke ref na ndeer Saloum fo be ref na Jolof o ande maaga inoor uyo yaam Fapum Mouhamed Niass ten jang nun alquran nda xam-xam a jangtaan no neno xanan na nena o xena layel Maktar Fa Ndiaye fo o xena layel Malick Niass nda itamin tokorum fe andona ye ten ref Ibrahima Kelel o ande ten a tafsiroga alquran ba a mok din lool mam Alhaji Abdoulaye Niass a lam kaag na tokorum ba a tafsir alquran téeméeri yoon fa a caf xarat ba xay fa a cafa tadak mba a cafa naak fop mam Alhaji Abdoulaye Niass ba a tax a mam Khalifa alayo gane fa pes dal ma min waliyin fi zamanin walaw hala illa ala allah bi rutbatin wa sanaa o xu referna o tuleer refe Cheikh na Ahmada Tidiane andi ye o drapeau fola kate kawe a ref toka folote a o ɗetanga took o drapeau le andona ye ten refo drapeau le na fapes ten farun took o drapeau Cheikhu Tidiane a far took o drapeau no we andona ye den def saaba ke fo tuleer sallallahu alayhi wa sallam a mbar took o xu referna o tuleer fo saaba ke refe Cheikh na Ahmada Tidiane o lakas xu garna o drapeau fola o xa doxan o drapeau le andona ye ten refo drapeau Alhaji Abdoulaye Niass fe refna bayes ma min zamanin fi zamanin walaw ala illa ala allahi bi rutbatin wa sanaayi o xaaga koy ten refo xe andona ye ten o ɓeemo nge mam Baye Niass a layogo ye o ɓeemo nge ke andona ye najlul kabir bahril hilmi wa fawqa fi sikhari kull al qawmi ten Khalifa Niass sene andona ye Alhaji Abdoulaye Niass fi i mbarna mbaxtanit ten ref o xe refna ba te ref taawum mose sutoox no mbaarum to a ref o maak xam-xam a dad u mboole mo xu andona ye ten refo xaate genrit na fo we andona ye oy ngara mam Khalifa Niass a leye mi dadu nun mam Khalifa Niass a leye man qassahu bi wadihil bayani min bayni kullil bidi wa sudani anna lil ruhi sirran laysa yudrikuhu illa allazi bi safail ismi yaqtarin o xene ten ref mam Khalifatul Aji Muhammad o xe layog naye wa kam katantu umuran la abuhu biha qad qasura dunaha al afkaru wal fitanu ke ref na no nganges ne lalit kinu muk no fa nanan yam nga liran to o xaag na layog na kaag na Alhaji Abdoulaye Niass ten ref Fapum Alhaji Abdoulaye Niass feyene i leya nuune ñaal xarba xay fo ñaal na xig no ngoor juin taga sutox u adna ñaal keke i ndefna na pe a kene adna fe fop mu o taalibe refna mu julita refna o xe tiitaroxa no ke andona ye ten ref centenaire mam Alhaji Abdoulaye Niass we njagayo alquran salatu ala nabi istighfar fado xaroog na filaka nu de mbaag na mayit ngir a magal tin ke andona ye ten ref centenaire mam Alhaji Abdoulaye Niass nda amu kale ko ya waro ref keke andona ye ten ref cumaling fe na gara mam na zawiye docteur Cheikh Ahmad Khalifa Niass nda yit te refit cérémonie officielle na andona ye xana ndefantaga ke andona ye ten ref wazifa nda a ndefantaga ke andona ye ten ref hadratil juma fo wazifa fene anna waxtaan ka maaga ten ref imam fe andona ye ten fop a mbugu yu naqin ten yam xam-xamum fa andona ye xam-xam fa bodu yo fa leeru nañ te ref imam Arabi Niass ibnu Khalifatul Aji Muhammad a ref imam fe andona ye ten ref imam fa maak fay na juma fe leew na Niassène o ande lew na Niassène o layangaan rek fa tabarakallahu waagino lay bo fagid to yi fof gome we andona ye den def tab yaqina mam Khalifa to xaye xa moofna maaga a ref ba Cheikh Tidiane Khalifa Niass yasam rogo yàlla ci ino xuud ndiki koy indal fo ngar rek no ke andona ye ten ref ke ɓisid na xaye no ngen tan o ande ye indon na no paɗoxe fo xe andona ye ten ref rogo yaal ne de ngenit na i ngar no paɗoxe fo xe andona ye ten ref Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ngen tan den anda Seyduna Muhammad fa rogo yaal o kiin waage dono samrad
kade mbi nen wa andona ye kade tadir le nga def yam rogo yal ten layu na suratu nisa'i ayat 59 tef aya kharba khayno etik fo aya betu nahik na suratu nisa'i te atihu la hawatihu rasul fat nu nde fam mbado xam mi rogo yal nda fat nu ngim mangam fat nu ngim oxe andona ye ten refo tuleer sallallahu alaihi wasallam yam nu ngim mangam mi rogo yal to nu ngime o tuleer rogo yale ngim nun nagna daknan manun nu ngim maga o tuleer to nu ngim ram ngim nun nagna woder yak faaw nu mbokata in ten taxu o tuleer fo rogo yal sambir ke yo muk ba akon dena ke sax sambir ke yo ya mu gen wona wodan ke andona ye ten def gimof lay la ilaha illa allah rogo yal som ten ref men rogo yal som ten waru fadwel rogo yal som ten helo oru o ande mu in def na o khafa in ano don kataga muhammad rasulullahi te sogo et arefa ngira rek te def ka andona ye kate manki ka muhammad fe yene koy ten layuye rogo yal day munu ne tuna nunga angiran o xigena sax fa nun yaag mu ne ngoy tuna a godanga god xana jaba nun amata nga mat xana jaba nun ajibu dahiyallahi fa inni qaribun ajibu dahiyallahi iza da'wata da'i iza da'ani yam rogo yalte laye ku goduma god mi foxe andona ye kate matam foxe andona ye kate godam den boduo mana mi yam mi mojununo mat apa yake andona ye den gibu akenyunake to sambir kim fo o tuler la ye tani tamin nene rogo yala fi'na mi tamin naga afi anta xam mi tamin umre fo ka andona ye mu waguma ref fo munu mbag na def nunde anga gones rek mi o tuler sallallahu alaihi wasallam feñ kam nun nunga angam nunga angiram ana jalizun man zakarani in qottano yo no xa andona ye te ref han dauda ibnu sulaiman al-farai han ali ibnu musa rafai ridai han abaihi alayhi salam han nabi sallallahu alaihi wasallam o tuler sallallahu alaihi wasallam falay fekete layna ye munu ngoy ta xama nune anga gones rek mexe fa nun oxe layuna a jega oxe layuna a fogataga o xana layel dauda ibnu sulaiman al-farai a fogata o xina layel ali ibnu musa rida nda a foga no waga bo ndik we andona ye den def pap den ka den def gelfa den ka o tuleer fo xoxum alayanan xoxum we kala ye inantan no tuleer te layin yak ingu pasagnita ke andona ye ten ref ngolan ke andona ye ten refo ñow in a jeg kay seda ku andona ye rogo yal tena bugu teno tuleera bugu ku andona ye inwe mbi an to refe ka rogo yala bugna fat i ande ye inwe mbi aka andona ye o tuleer sallallahu alaihi wasallam kaga rek tena fañu yamo tuleer kete simitna ten ref ke rogo yala simitna yago tuleera genanga fa in alaya in ke andona ye ten rogo yala simtu ka mojna komo xe kam in imbago lalit ke in nanayo ke andona ye kaga ten tuleera layu yam in layu ye samihna wa atahna faagna ilay ina na suratu baqara kaga imbaru mbodand inna nango o tuleer ke layona in ndayit xan inde foyo oxe andona ye ten ref rogo yal fe andona ye ten simo inay indefin rogo yal subhanahu wa ta'ala alaye o tuleer xajanum tegen fanun yam kam bug nu mboker kam bug nu royno ten yi ndax nu nand fo ten yamo tuleer sallallahu alaihi wasallam mi fi mi rogo yal te ref xarites mi fi te ref xe andona ten moju nokke binduma fi xetum fe te ref xet fe andona ten moju nokke xet ke ten taxu kam jankan tegen fanun yaak fat i njomban mbi aka andona ye ka xener nayo ten taxu alquranul karim na suratu ahzab aya qarba khayno dik fo aya leng te ref ayat 21 rogo yalo khala ya tagaye laqad kana fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju allahi wal yawmil akhir zikrullah
kasiran rogo yàlla lay laqad kaana fi rasulillahi uswatun hasanatun te cikko mosuke andona ye ten ref cikko ke yawoyna fop o ande o kiino paax naga waru nan jikko kaag na fop a ngetayo noxe andona ye ten ref rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ten taxu te leye fat i ndoyno ten fat i mbexey bo jeemo nanno ne ten donte ken i mbage ndef ten nda fat i mbexey rek njeemo nan neno ten yaam oxu buguna rek dal fo jeemo nanno ten royno ten yaam is ahabal mustafa harumat naarul jahimi alayhi wa huwa fil arumi wa kullu qalbi ahabal mustafa harumat naarul jahimi alayhi wa huwa fil arumi oxu bugna o tuleer fa o jeemo royno ten to oxu roynano ten njerof na ahrama o reta fidel yaago xu gimna ye a pesa kena xala alaxira xana jeg fexey bo xennan ke andona ye ten refo ñoow fole to ande mu refa rasulullahi xoy fa wo yaago kentando fo fexey bo fi ka andona ye xano xeeftelo ten nda yit ya o tuleer sallallahu alayhi wa sallam i laynano ten ka i ngar kayo ndakooxoyo na ayane lay ina ye wa'budu rabbaka wala tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsanan mbaɗox yo a roog ngimin to bar nu mbokatin fa dara nda ngim yo o tuleer mbi'in na qeeñ nuun tegen fa nuun faw nda koy fat nuun nan giloox to ndefeyo ke andona ye ten ref ndigal no we andona ye den def gel fa nuun ten taxu te leye wa bil walidayni ihsanan yaagi yaay fa faap den adoxu no we andona ye den def waajur ke no ande yaay fa faap fayene wa bil walidayni ihsanan rogo yàlla ne aden na suratu nisa'i ayat 36 fat i mbexey bo bara njef a in fat i mbexey bo yaay fa faap a ndef wa andona ye xana njegoyo o ɗaay na in ba a muuñ nda fat i mbexey bo ande a ref ange yaay fa faap rogo yaal a waaga ino binde nda koy dogal fay kate ɓeranin i ɓeeroyo na yaay fa faap yaag fat i mosan ke andona ye ten ref fa ngen fay i ngen na fa den yaam i mbaye samir fa den faap refo xe andona ye yaaga refa filiro dara ten xesum ka fo kirandum ka ñaalum fo o yengum fop kate jangin a humnoox a reta jalik e pour xar kam bug rek sip mbin kam bug rek jeg ɓasil na andona ye ɓasil na torox ker na na adna a ref nda kaag na koy kam ga e o tewo paax rek ten waagu tax jeg ɓasil na andona ye ɓasil na faax na yo yaag koy fatum fexey bo hum ndetes bo mbam refo xa andona ye a kid saka kam ref rek oxa andona ye kam ref ka oxa andona ye mu refna rek ɗeta maga oxa senen na boggom kim oxe andona ye ten ref ke o tubaba leya à la hauteur o ande o xaag na kat ten refo xe andona ye dega deg ten refo xe ɗeta yaag fatum fi o ndang a fiya o ndang ku te jeg na a geeka a jalin a jeg halal fa andona ye halal fa lew yo a reta coɗin o tewo xa andona ye o tewo xa te yakarna yo o tewo xaag na yo tamin a humnoox e jangki muk ke andona ye ten ref njeres neke sablitim ba a fetanga jeg taga wen mba a fetanga ɓaslis ne a jeg ta wen te mexe waɗa o koroxa andona ye yasam rogo yala ci amo ten te refor koroxe andona ye ten moƴunami nda o koro pugu ɓasil nda o koroxa gimna a roog roga fi ya of fa ba of rogo yala fukata den denga ir bo o rimel yaga kede son ina yaga rimande ye refona kamo fud ya of taga ya of a moƴu her ya of ke fi ogona na xulang ten fi ogo kamo fud mole ya of ke fi ogona na ndok dana ten fi ogo kamo fud mole ya of kete ñamagna taga ñamogo ya of kete yerogna no kaga yerogo o ret anga bote min njawne ya of a jawogna te sum jep kaga fop a gereloox a fi tel kamo fud ya of to o ref kamo fudum to dara hedirang dara refe mo o fudole a genoox ya of a waag u ɗaasooxa fa wo o ɓeer maaga te retit lakas mit wo fa xooxof kat a komale andona ye woxe waro rimel ɗom le reef ina a ya of a koom ya sutooxoona yaayof a xañaan tong ba a moof tooko fo ɓeer maaga ñak rogo yaal a fi yaayof ɗom laag na a ref no ten ba neex
aret aga botamiñ te dam no kubayum adal fo biyiloox ak gereloox adal fo jal reke rogo yal aci a xam ke xidoguma a roog te ref xar te refo ɓiy deeti o fud nete ɗomitna fof nete ɗomitna to o ɓiyo nguuru mena ya of kate eetna xed ten refe yasam jego lakas yamo xene jego o ndem fa tabarakallahu yayof a ref no ɗomelo lene ba of yong na teer fe a teer o xe waaɗ ka rek ndeer ordonnance ndeer ka te ñaamna ndeer ke andona ye tena ñownit ka a ya of ndeer ke andona ye mbanuri me ona kaga a ñirit ka ya of kaga begelit ka we andona ye den def fogof kaga a begalit kang kaag na fop o rimel ret bo dal bo waago dal jang te jangoga ɓe kong ma andona ye reta bo jeg maga xam-xam fa andona ye fa tabarakallahu ba weece ten jikogo abik ba weece ten rabdogo école ba weece ten defo xe andona ye ten ñirogo nga ñiraya of ba weece ten ñownogo nga ñownaya of yaag ku waag na jeg way horma andi ay yaay fa faap gentando nda gel fayo nda o tarbiya o xanga den wallahi xano jeg ke andona ye ten ref ke andona ye ten moƴu rogo yalla fi an go ten yam rogo yal kate layna alquranul karimi wal baladu tayyibu yakhruju nabatuhu bi isni rabbih wallazi qabuza la yakhruju ila nakida te lang paax den na ndefa ke andona ye dena njega a qooqa paax a sulitoyo sulit mbaax nda o kooroxe andona ye kate jang lang paax a duuf taaga ax paax a xooxina xooxa paax tena dij kaka andona ye ten ref kana yawel nda o jeganga lang paax jeg ax paax to xooxina a xooxa paax kaga ref ke tus ten taxu o ɓiyar dimange dik we ndimonga a ndefa mbaaxna to faap fe waronga yar yariranga yara la andona ye ten ref fa yar fa warna o ɓiyongaag na a waga suptooxa ref lakas yaago faaxanga gidmi a yaay fa faap o jeganga gidmi yaay fa faap yaam ye jega fulira no xatrem xa ɗaq waagino jomit yaay fa faap den def we andona ye den coɗogongoyo bo o waago jal ka refna xa terem xa ɗaq bo waago jeg temen bo waago jeg junne bo retna 1 million bo waago max mbin den we coɗogonga ten bénéfice den refo ten taxu maam khalifatul aji mouhamad ala ini isa badat tibu simari fa inama tibu simari dalilu tibi bin musmiri te o ɓi dal baga in bote hemong a refna wo xa andona ye njom ando nda yaay fa faap te ndimuna waag e dara jeg e dara de yarinoyo ba xaye te jeg dara fa waagna fada ndef we andona ye dena xem kang te mengale in koy foke andona ye ten ref ndaxar ne andona ye comme mangu yo mba kaani o jang u ndaxar kaani xaye jango ɓi kaane o ngatangan xano siɗoox nda ndaxar ne andona ye ten rimu kaane wagano jang so cooxan yaag hemoxin no ndaxar ne andona ye safe dara to o ɓimanga a saf bo o ngatangan dal fo siɗoox yaag o ɓi tamit naga rettu mene fop koy yaay fa faapa ɓeerna o ande yerime ona den mbexeyu bo o jeg ke jegona o tuler sallallahu alaihi wasallam an abi hurairata o retangano muslim xano so te layan a bindan te laye la yajzi waladun walidan ila an yajidahu mamlukan fayastarihu fayuftiqahu te wo o ɓiyengo andona ye wo kat ka o jeg halalof a ref anga ye halal fa jegona kate may lanke ba a muurin nda a yoɗoxa fi montagne ba a muur asaman o jang halal fa yaga soɓa yayof temo fa fapof o leya dene jangam halal fay coɗnga ten jegatim tous fop nun jegun kaga doye de ndefe ka de ndef u wa andona ye fada ndef a njego yaal o garno yaal den leya dene fapes fa yayes kam bug de ndef gor te leyonge nangamo rabit ka a refanga temeri milliard o jeg un mba kute waag na ref o yod kaag na rabdana den de ndefoyo gor o geroloox dal fa den o waxoox ƴufa fa den bo tolof dal fo yen to den de ndef tokof o gereloox o tuler sallallahu alaihi wasallam dawa fuliro a tabit den pour o waago fot fa den yaagi fa faap ndefe gen de yaay fa faap ndefe gen de to me o ɗeeta a yaay fa faap ɗeeti mene oxe andona ye ten refo kend yaay fa faap to a gen u fa yaay fa faap
yam yari me ona andiro an batid o ayayof safu andiro an batid o afapof ako male o batnel andiro an khidan o ngarog pour o xuud nda andiro an refoxe andona ye ten kat a jega sax mate dimle na afapof bo xaye te jeg ke te jegna bo a waag o dimle er kaagna bo o ref ke refona xaye yaag mo sandi fangeno nun genu fangen fay fatamos o xu xeefna a yaayof xeefa faapof wallahi xanu toroxna aduna fa alaxira fangen den fata xenanel o ga'atange yaay fa faap taw faapof xemen mba maago fewe men yumpañof kewe men dokor wewe men pap tewof kewe men ndawe andona ye den def gend faapof tegi den me andona ye maga tego faapof rogo yalla wago teg me andona ye maga a tegu win faaxoy ten taxu rogo yalla subhanahu wa ta'ala o khelayaye rida rabbi ridal walidaini wa suqtuhu fi suqtihima te rogo yalla alaye o ngid mes no xe andona ye ten refo bi ten refo ngidim yaay fa faap no nete ñowta fa den nda fuuxis no xe andona ye ten refo bi no xute waag na ref fata ande ten ref fuux yaayum fa faapum no dete ñowta fa den no dete genit na fa den yaag i ande yaay fa faap refe gen yaag i andite yaay fa faap ndefeeru a roog nda rogo yaal a fara fa den yaag de yirmamo xe andona ye ka te gen a ñowa fa yaayum fa faapum to yaayum fa faapum ngid miran te ñowa fo magum a ñowa fo gen faapum to waagna fop oxu ga'ona reke cam o xaagna de yirmanum yaam o xaagna waagate xeɗa rogo yaal te jam yaam rogo yaal a laya ye jep a xong yaam yaayof fa faapof a njep ang o xaaga o siriñ waagirano bog waagirano xeɗan waage xeɗi ko mbiño lakas bo te jam yaam rogo yaal ka te yoona fo siriñ wa a ngeɗa rogo yaal a jam nda xaƴa yaayof fa faapof to gen fa den ret malok bo xoti ko xooxof wo andu o siriño mba o yaal halalo mba xuute waag na ref wallahi ku waagona maaga jeg barke ke na no ɓor a falak ka yaag koy fat i tarbiya oox a yaay fa faap in we nga a den o we ñoowa a ñoowa tangeer o maago fo xe ñoowa o xaag na refa ngeeme faap tewof tokorof o maagof o kentandof to a maagong coɗene xawarma nda o xe ref na sax o xe andona ye ka te farong a lang a refo ndeɓof fato yirmin keke tena taxa fangen a fel tena taxa jama jeg yaam fangen o ñoow no xe andona ye ten ref o paɗoxe jam soom ten ref ke andona ye ten ref ke xeƴna ten nda koy inoranga mene bo ndik i leya nuune kaga ten taxu alqur'an a leye wo xe refna o ɓiy fato fexey bo yaayof fa faapof ku de sonlonga sonil ku xijona xij ba xida den ba doyadala den ba xeefa den ba sonlora den nda fato yirma den o retanga no saaro leke andona ye ten ref isra na aya xarba xayno ɗik fo aya tadik te ref ayat 23 xano soɓ rogo yaal oxa laya taga ye wa qadi rabbuka an la ta'budu ila iyahu wa bil walidayni ihsanan imma yablughanna hindal kibara ahaduhuma aw killahuma fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan kariman rogo yalla lay fat nu mbado xam to bar nu ndedatam fo dara ngim yo otuler yam nu ngim mangiran nu mbagira mo ngim nda koy fat nun ndefo yo ndigal no we andona ye den def wayjur nun ke tref we ndim na nun gel fa nun ke fat nu mbexey bo ndefo yo ke andona ye den def ndigal den nda kuude nogoy na nogoy fo kuude sonil na sonila nun bar nu ndet muk ba ngefa den mba nu nyada gila den mba de laya nu ndamin uf o koro xina dal kate sonil uf amera lene dal kate sonlam commencé dasan ha rogo yal kate laye wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma bar nu ngida den bar nu njip aden bar nu njandi aden
fatnu moo faden waaye wa qul lahuma qawlan kariman fatnu lay faden fa lay fa andona fa lay fa yelefu yo no yar fo tegin fo toujours rek tarbiya o xaden to ane barke faap tena fu doxano ɓi nda ñaan yaayit tena fu doxano ɓi yaam o tulera layaye aljannatu taxta aqdamu ummahatuha tele aljanna o xe no doxang ɗuyang me andona ye ten refa caf yaxof taxta aqdami ummahatuha yaag oxu jaɓeerna durung loox no xe andona ye ten ref yaayof bote kontaan nawo yaam faapof waage fuuxanong ba ƴut ya'of ku te jeg na jeg yirmande na wo yene irongo fi ponu xana fowanong to ke moƴna bon koy te refo xe fuuxanonga to layrango ten yaag fat i mbexey bo yaay fa faap a mboka tiroir andal fo kontaan na in kaga soom ten ref ke andona ye ten i mbaru mbexey nda yit ngentan nene bo ndiik o kor fo o tew mbage sambir yam den genu den bogu njong leng ne nda yit den bogu yo ngaak ne a felanga no tewoxe a feɗar no koroxe a feɗaranga no koroxe a feɗar no tewoxe a feɗar no ɓasil ne a feɗar no xa ɓiyaqe yaag fexey bo wo o tew ke andona ye tena ata lorange ndero fo o korof kena ata lorange ndero fo xa ɓeef bara xat muk na wo gay bote moƴo mus woxe o korit yirmi to ande rogo yaal a ci an kilifteef bo a tax wo faru took wo lay ye wo refo xe etna bo coɗel ke andona ye kat ten ref responsabilité fe o retanga na suratu nisa yi ayat xar ba xayno tadik fo ayat na hik te ref ayat 34 xano soɓ rogo yaal subhanahu wa ta'ala o xala yataga ye arijalun xawamuna ala nisai bima fadala allahu ba'dahum ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim fasalihatu qanitatu hafizatu lil qaybi bima hafiza allah roga yalla lay waxe andona ye wore fo tew fato ande o koroxe codanum responsabilité a ref anga ye ka de laye o mad o koroxe ten refo xe andona ye ten ref kelifa fe kelifa fe ne koy ten taxu te lay wo refna o kor aussi fato ande kelifte fayene bala o waga no ref xano wago dolin xano wago ñir xano wago refo xe andona ye wo kat wona ñowin ka xano wago refo xe andona ye wo xelku ñira naxi keke nda woy to te waxe jaɓi ye mi fo xoxes kat o kores mbanu te guutoox na arrêta ñaƴik mi ref xe andona ye mi waru genoox ne warona me te warna genoox a yak koy i leya nuun reke in way leya nuune in way aswa nuun yaam heure ne ka teda ba in nda i ndakwidanga xan i ɓataxino moƴo ngoɗan ndero kor fo o tew leya nuune in way ndoxna nuun ndoxna a qoox in fat i saɗara roog to ndakoox na roog mbaɗoxa roog to singir ɗingir lingir yirmir ngoloxir kam in to ndimle arayo i leya nuune Amet Ndiaye o ngekoox kawoon turando Amet Babacar ten ref uno micro le no njasnoor ne DJ Wito fo xe andona ye ten ref Paco den def uno technique ne in way leya nuune bona talata fe na gara in uridu ila al-islaha mastata'tu wa ma tawfiqi ila billahi alayhi tawakkaltu wa ilayhi unibu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. يا شهر الندى يا شهر البركات يا شهر الحسنات يا شهر الإحسان يا شهر الهدى يا
زمان البركات رمضان زمان الحسنات رمضان زمان البركات